Kalau akan selap kurang sister adalah dia kapon. Maka Jingkhlain juga voice of the people party kan sang. Kasangit mantap hati uslam. Bagi ba kani kalau bonsi kami tak kejar lah. Bak kami ba kejar kejar malah ingat kemudian nama. Ingat bandal ni kita bagai hatmal Khublei Shibun. Buat kapon mana? Mana kejian kita kebatang kita kapon. Ni kesang kita Khublei. Bagi bagata parti kalau penemo igi babon. Kalau penemo igi babon. Kibala ke bank Kentron, let's say, you have a voice of the people party. Haban nila say, you have a party. Pada bila pun mana apa, kalau pensang dari Dr. Ricky, you have a nomor. La pensang nomor, you have a party. Kalau apa di nomor di baskan, nomor itu menikam kalau kasensya kakar berboy. Lebih ke nomor Jong ke clean politics, bagi orang kita. Nomor itu kalau bagi dunia pen yang hok long try ya jadi, lagalong yang kendo kesah, lagalong yang kita ki Rukom ki bagi ni ek bersuma ke jait, lagalong yang sekarang yang kecil long try, yang ki Hapoh do yang spak Khublei ulah kerui, kata lagalong kan nomor, kita ki nomor ke bagi kom ke nomor ni lapen shom nomor ya kapat jika jadi. Kami tak mahu kita nomor keraskan. Don yang katakan Tom, Jingkhlain sendiri, kawasan, pengen penolong yang ini kejelas ini, pengen IT paten, so pengen let nak ini kepercayai. Hagi longin di mandi ini, yang kalau ini bersihan, kalau ini berpek kebabian, kalau ini berpek keberji, kalau ini kewarna ini jingthmu yang pengen jingkhlain kejadian. Sngewtynnad pemerintah kat Shalai, kasang banpe, katakan air Jong ke jingthmu. Lapan pat pun peraya ke jingthmu berjing. Lawan rak ke jingthmu dong, ke jingthmu shnong, ke jingthmu tan, ke baklan bah, kamtang, lagi nong sinshar berjing. Kita kisah sang pertai, ke balami berosi kata. Ban pun sngewbha apa jing shipa. Nginong kowe ke jingthmu. Kendrian upna ubhoy wa udah upah kasih bayar. Maka kami datang bersatu shine bagi bakwa berlong di dekat Jong the voice of the people party. Kingai penyelong kowe jangkrik, kingai penyelong Pynïapher, kingai penyelong tegur, haga jinglong kur ke jinglong jat, ngai pynmih na juga thumai. Tanamar kata kama Pynïapher, mentang kisang Pynïapher. Kini Jingkhlain ke jodoh voice of the people party. Kisang ban Bret ke Rukom Pyrkhat ke Pynïapher. Ban Pynïapher ke kata ke Jingkhlain ke Jing. Ban Pynïapher ke kata ke Pyrkhat ke Jing bagi way ke Jingkhlain. Amar kata ke Pio snow ini di sini. Kiong kumu, kipen snow wat ini. Kiong ke PPP. Agak NPC election de kansar Shakhasias. Ndai Shakhan de hilse kampak boy sih. Balik dalam boy. Umara, ulingam, uwa, ukriam, kira Pdiang yang Jingkhlain, boleh tahu para jui para penuntre, penuntre, warai Jingkhlain, ada tahu para Jingkhlain Lada, maka kenhun jui kau sipara, Pdiang apa? Nama dengan Iwan ni, milong sipara kerja. Lalu boy kemana ni? Umara, ulingam, ukriam, uwa, kalau bet ulang Pdiang dan rak yang Jingkhlain. Kat haru bagi kita nomelam. Jong iseng sang pertai ke penpau. Wan hari lat patai kubo. Presiden Jong NPP Dr. W. Kan Kima. Wow, kecil Jong PPP kan tak Shakhasias. Ndrei syari tekan tak. Kini, kamu buat Pynïapher. Hapeng Jong Shipara. Pinong kisawat kita tim sini way tu berdekat, way tu berbuat perbet, ngambil orang nomor ta, dengan ni, nilong sipara, apa nilai rayam, banwarna ayat Jingkhlain, ngin yang lang agak jauh nomor. Balik kita banwarna ayat Jingkhlain. Kita orang bawa banwarna ayat Jingkhlain, ngin, pandai kena iya kena kecian, pemerintah ke sini, kena linggo,
kin kindet nomor t-shirt kenoru hana oh ka pintu ha tu paseng tu Ardent kalau belum meeting betang aja kayo bagi bubur patba mentah kali kami ke kayo kalau hak ye ka bagi khoit bagi isu benar ka bandon kali ke jira kaki ki para ki jumi ki belum sekali ke dong batai jait ki wan ban snap ban ini tu ki wan ban pek tadi tu yo Ardent lagi macam itu dulu tahu kortong MP ngangai ki wan Pyrkhat menjadi bentang harga tak kejingi kun kejingi kesat kejingi manuan rak yang Jingkhlain kalau yang bersiap yang dilobby yang dimandi kejingi ngilamat yang kejingi harga kejingi ini mengamapi yang kesat nama katakan juk kapor bagi im ketika kapor kapa ekan kapa kerju kapa kanak kapa shaphang menu balong kadal yang ini kejingan Jong kani ke ri ke i ke kita kita kena sengshare ke bala sengshare ni sanpot ni snap ke bala lekno ngin kwa ke long jin mandi kin ma ke ke bangi ni lawa padame Dr. Ricky AJ Singkan long General Secretary Jong Party Ibadani Landscape long Finance Secretary Baksan Pop Simon long Organizing Weniki Hot Jong Executive Committee, Jong CEC, lembat ni baroh ki perlok di wan bania Sdang, yang saya ketika Jingkhlain kedewan menurut Long, dan di wan menurut kita tem poin nanti, banon bania kiu, bania don mereka lang batnya mereka pun. Bat ham tame epi ki patba, ki baroh ki paradok ki parasmam, ki parakir ki paramir ki jeng. Kaya so yang Jingkhlain ke Jong Dr. Ricky, Long General Secretary Jing,